السلام علیکم بینندگان گرامی، نشریه مفصل برنامه اطلاعاتی نوید است که مستقیما منظورتان می‌نماییم. در استودیو با شما منوچهر محکمов و ملوحت назаршозода салом. тавре қаблан иттилоъ дода будем, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар подшоҳии Арабистони Саудӣ қарор доранд. Дар доираи ин сафар пешвои миллат дар шаҳри риёзи подшоҳии Арабистони Саудӣ дар саммити муштараки ғайринавбатии арабию исломӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Muhtaram Rais Ola Hazrat Muhammad ibn Salman Ali Saud, Valiahd و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربستان سعودی، عالی جنابان محترم سران دولت‌ها و رهبران هیئت‌ها، شدت گرفتن زدوخوردهای مسلحانه و تمایل توسعه میدانی آنها، همچنین پیچیده‌تر شدن بحران بشری در منطقه باعث نگرانی عمیق ما گردیده است. پیامدهای فاجعه‌بار عملیات‌های حربی در نوار غزه و لبنان منطقه را در روی بحران بی‌سابقه گومانیتری قرار دادند. با در نظر داشت این حالت ما قرار پارلمان اسرائیل را درباره منع فعالیت اگنتی امداد رسانی و کاریابی با آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد نقض آشکارای حقوق بین المللی می‌سازد. ما بار دیگر از طرف‌های درگیر دعوت می‌نماییم که همه اختلافات را تنها از راه‌های گفت و شنید و توسط ابزارهای دیپلماتی با استناد به اصول و معیارهای اعتراف شده حقوق بین المللی بخصوص آیین‌نامه سازمان ملل حل نمایند. در این روند ما همچنین از تقویت نقشه رهبری کننده سازمان ملل و هر گونه تلاش‌های دیگر سازمان‌های با نفوذ بین المللی از جمله سازمان همکاری اسلامی جهتی به اعتدال آوردن وضع در منطقه جانبداری می‌کنیم. در ضمن از همه کشورهای منطقه و جهان دعوت می‌کنیم که با مقصد پیشگیری از یک جنگ دامنه‌دار در منطقه خاورمیانه در رویه همبستگی و حسن اعتماد و سازندگی اقدام‌های بیشتر مؤثراندیش شد. باوریم که حل واقعی قضیه فلسطین و تأمین صلح عادلانه و پایدار در منطقه تنها توسط اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد عاید به تشکیل دولتی مستقل و صاحب اختیار فلسطین امکان پذیر می‌باشد. تاجیکستان از تأسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی در اساس مرزهای سال 1967 جانبداری می‌کند. این راهی است که توسط آن مردم فلسطین می‌تواند حق اصلی ملی خود را همچون سوبیکت مستقل جامعه جهانی در اساس اصولهای اعتراف شده مناسبت‌های بین دولتی عملی نمود. در این زمینه دستگیری از سعی و کوشش‌های می‌بعد جهتی از نو آغاز کردن روند مکالمه بسیار جانبه سیاسی برای نائل شدن به حل قضیه مهم دانسته می‌شود. باعث تأسف است که تلاش‌های سازمان ملل متحد در این سمت ثمره نمی‌دهند. شورای امنیت این نهاد با نفوذ با سبب اختلاف نظر حتی در رابطه با قبول یک قطعنامه‌ای که حفظ جان اهالی آسایشته را در نظر دارد به موقع یگانه آماده نمی‌تواند. هرچند درگیری و خونریزی‌ها در این منطقه خاورمیانه به نقطه اوج خود رسیدند، اما هنوز اقدام‌های جدی و تاثیربخش جانب‌های دخلدار جهت خاتمه بخشیدن و نزاع به مشاهده نمی‌رسد. گذشته از این جانب‌های علیحده موقع دخوره و خاموشی را اختیار کرده. فلاکت بشری را که امروزها در نوار غزه ادامه دارد نادیده می‌گیرند. در برابر این ما جانبداری خود را از توجه پیوسته سازمان همکاری اسلامی
به این قضیه و تلاش‌های آن جهت دستگیری مردم فلسطین و لبنان اظهار می‌نماید. در مرحله کنونی کشورهای اعضای سازمان را لازم است که در اساس نقشه مقصدناک بشردوستانه جهت رسانیدن کمک‌های لازمه و تأخیر ناپذیر به مردم فلسطین تدبیرهای مؤثر اندیشد. تاجیکستان به قدر امکان در این کار سهم گرفته است و در آینده نیز حصه خواهد داشت. پیشنهاد تاجیکستان در اجلاس آخری مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به قبول قطعنامه مخصوص درباره اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده هدف صلح آفری و حل مسئولیت‌آمیز مشکل‌های جهان را دارد. باور دارم که نتیجه‌های همایش امروزه و روند مثبت حل قضیه فلسطین و پیشگیری از همگونه عمل‌های تحریک آمیز که می‌توانند کشورهای منطقه را به دام آتش کشان مساعدت خواهد کرد. در خاتمه می‌خواستم منتداری خویش را به کشور برادر عربستان سعودی برای برگزار نمودن این چهارمین مهم و مهمان نوازی عنعنوی اظهار نمایم. از توجهتان سپاسگزارم. یادآور می‌شویم که سفر کوری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به پادشاهی عربستان سعودی روز گذشته آغاز گردیده بود. در دایره این بازدید پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی خالد الفالیح ملاقات سودمند انجام دادند. تفصیلات روز اول سفر در گزارش همکسبان ما از خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 10 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای اشتراک در همایش مشترک غیر نوبتی عربی و اسلامی وارد شهر ریاض پادشاهی عربستان سعودی شدند. در فرودگاه بین المللی شاه خالد مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را معاون امیر منطقه ریاض شاهزاده محمد ابن عبدالرحمن آل سعود و نمایندگان والامقام پادشاهی عربستان سعودی صمیمانه پذیرایی کردند. دهم نوامبر در شهر ریاض پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در حاشیه همایش مشترک غیر نوبتی عربی و اسلامی با وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی خالد الفالیح ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که رشد و توسعه رابطه‌ها در ساحه تجارت و اقتصاد یکی از سمت‌های اساسی همکاری میباشد. جانب‌ها مسائل گسترش همکاری سرمایه‌گذاری تکنیکی و فرهنگی را محاکمه نمودند. برگزاری منتظم نشست‌های کمیسیون بین‌الحکومتی تاجیکستان و عربستان سعودی و انجمن‌های صاحبکاری، نمایشگاه‌های محصولات و تأسیس فوند مشترک تاجیکستان و عربستان سعودی عاید به مبلغ‌گذاری لایحه‌های سرمایه‌گذاری بر سود کار نامیده شد. گفته شد که میان دو کشور عاید به تطبیق لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سمت‌های صنعت سبک، خوراکواری، متالورژی، داروسازی، اینچنین انرژتیکا و کشاورزی امکانات‌های زیاد موجود است. بنیاد مرکزهای لوجستیکی معاصر کارخانه‌های مشترک صنعتی امری ضروری دانسته شد. راه اندازی خط سیر مستقیم در مسیر دوشنبه جده دوشنبه از ماه مارس سال 2023 نتیجه خوب برای گسترش رابطه‌های سودبخش ارزیابی گردید. اظهار امید کرده شد که خط سیر مستقیم در مسیر دوشنبه ریاض دوشنبه نیز راه اندازی شده. در این زمینه سفر سیاحان سعودی به تاجیکستان افزایش خواهد یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. تشرفت اليوم و زملائي. بسیار شادم که امروز با جناب عالی محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستانی با ما دوست ملاقات داشتم. در حقیقت مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان با پادشاهی عربستان سعودی در همه ساحه‌ها در حال رشد و ترقی است که تاریخاً مردم این دو کشوری با هم دوست و فرهنگ و تمدن و تاریخ با هم پیوند دارند. خادم حرمین شریفین پادشاه اعلی حضرت سلمان بن عبدالعزیز
و ولیعهد والا حضرت محمد بن سلمان جهت تقویت بخشیدن و در سطح صفتا نو به راه ماندن مناسبت ها در همه ساحه از جمله در ساحه اقتصادی با جمهوری و ما برادر تاجیکستان بارها تاکید نمودند. ما در صحبت با محترم پرزیدنت جانبهای همکاری، جلب سرمایه و سرمایه گذاری در تاجیکستان، تأسیس دادن شورای صاحبکاران را مورد بررسی قرار دادیم. با دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و راهبریت شاهیگری عربستان سعودی مشورت کاری بین حکومتی در تاجیکستان داشتیم و در 2 هفته آینده در ریاض برپا خواهیم کرد. در گذشته سازشنامه های دو جانبه به امضا رسانیدیم و در آینده نزدیک برای همکاری در ساحه های کندنی های معدنی، کشاورزی، بندوبست محصولات تر و تازه و سیاحی سازشنامه ها به امضا خواهیم رساند که برای هر دو کشور منفعت آور خواهد بود. با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان، لایحه‌های سرمایه گذاری در تاجیکستان روزهای نزدیک به سرمایه گذاران این جانب پیشنهاد خواهد گردید و هرچی بیشتر همکاری را در همه ساحه‌ها از جمله اقتصادی تقویت خواهیم بخشید. بار دیگر ما بسیار شادیم از اشتراک جناب عالی محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمیت مشترک اضطراری عربی و اسلامی و این فرصت بود برای بررسی مسئله های دو جانبه بین دو کشور. ҳамасола 10 ноябр дар тоҷикистон рӯзи милитсияи тоҷик таҷриб мешавад. ба ин муносибат дар вазорати корҳои дохилӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардида, як қатор кормандон бо рутбаҳои навбатӣ ва медалу раҳматнома қадрдонӣ карда шуданд. гузориши ҳамкасбонамон аз маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамин хусус таҳия шудааст. имрӯз дар толори маҷлисгоҳи вазорати корҳои дохилӣ ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик чорабинии бошукӯҳ бо иштироки роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ, сардорони раёсатҳо ва ҳайати шахсӣ баргузор гашт. роҳбари аввали вазорат бо маърузаи табрикотӣ аз фаъолият ва ҷонбозиҳои ба нафъи осоиштагӣ ва пешрафту тараққиёти давлат гузоштаи кормандони милитсия, татбиқи сиёсати давлатӣ аз ҷониби онҳо, барқарор намудани сохти конститутсионӣ, дастовардҳои мақомоти корҳои дохилӣ ва таваҷҷӯҳу ғамхории роҳбарияти олии кишвар нисбати мақомот ба ҳозирин маълумот дод. инчунин зикр рафт ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои кӯшишу заҳматҳои кормандони милитсия, хусусан дар барқарорсозии сохти конститутсионӣ, мубориза бар зидди гурӯҳҳои хиёнатпешаву ҷинояткор, таъмин намудани сулҳу оромӣ дар кишвар ва суботи сиёсӣ баҳои баланд дода шудааст. ҳамасола дар ин рӯз мо аз таърихи милитсияи тоҷик ёдовар гардида, ранҷу заҳмат, талошу кӯшишҳои шабонарӯзии кормандони мақомоти корҳои дохилиро дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ ва пешгирии амалу кирдорҳои ғайриқонунӣ пеши назар меорем. милитсия аз замони таъсисёбӣ то имрӯз масъулияти басо ҳассосу душвор, ҳифзи молу мулк, ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои мардум, таъмини тинҷию осоиштагӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ ба уҳда дошт ва дорад. дар хотимаи чорабинӣ ба як қатор кормандоне ки зимни фаъолияти хизматӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд, рутбаҳои навбатӣ, медалу нишонҳои сарисинагӣ ва ифтихорномаи сипосномаҳо тақдим карда шуд. милитсияи тоҷик аз нахустин рӯзҳои таъсисёбиаш роҳи душвору мураккабро тай намуда, аз уҳдаи уҷрои вазифаҳои дар наздаш гузошташуда сарбаландона баромад. кормандони мақомот тамоми қувва, нерӯи зеҳнӣ ва касбии худро барои таъмини оромиву осудагии шаҳрвандон ба харҷ дода, дар таҳкими амнияти давлату миллат ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон саҳми арзанда мегузоранд. бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон низ чорабиниҳои бошукӯҳ доир гардиданд. гузоришҳои ҳамкорони аз ҷараёни тантанаҳои идонаи кормандони милитсия омода шудааст.
бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик дар толори театри вилоятӣ мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар чорабинии бошукӯҳи идона баргузор гардид, ки дар он масъулини вилоят, роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, собиқадорони соҳа ва фаъолон иштирок намуданд. Кормандони ин ниҳоди бо нуфузи ҳифзи ҳуқуқ бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва ватандӯстиву ватанпарастӣ аз оғози расидан ба истиқлолу озодӣ ҳимояи неъмати гаронбаҳои давлату миллат, яъне вазифаи муқаддаси худро сарбаландона иҷро карда истоданд. Бояд гуфт, ки бо мақсади арҷ гузоштан ба хизмати содиқонаи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳамасола дар мамлакат 10 ноябр ҳамчун рӯзи кормандони милитсияи тоҷик таҷлил мегардад. Кормандони милитсия барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъминоти оромиву суботи ҷомеа, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд шабу рӯз хизмати софдилона карданд. Аз лаҳзаҳои нахустини соҳиб истиқлолии кишвар дар сафи пеши мубориза бар зидди гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ ва дигар қонуншиканиҳо далерӣ ва фидокориву ҷонисорӣ нишон дода, дар таҳкими нуфузу эътибори давлати мо дар арсаи ҷаҳонӣ саҳми бисёр арзанда мегузоранд. Ба ифтихори ҷашни касбии кормандони мақомоти милитсияи тоҷик ва ҳомиёни ватан барои саҳми бисёр арзишмандашон дар роҳи эъмори ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд ва дунявӣ чорабинии тантанавӣ ороста шуда, барномаи мукаммали фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона ва рақсҳои ҷаззоб пешниҳоди аҳли толор гардид. иди касбии хешро кормандони милитсияи шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Данғара бо дастовардҳои хуб, хизмати софдилонаю садоқатмандона ба ватани хеш таҷлил намуданд. дар ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи милитсия зимни баромад ва табрикоти худ, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия аз фаъолияти пурсамари кормандони ин мақомот ёдовар гардида, роҳи пурпечутоби тай намудаи кормандони милитсияро дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояту ҷинояткорӣ назаррас арзёбӣ намуданд. зикр гардид, ки мақомоти корҳои дохилии кишвар дар 33 соли даврони истиқлолияти давлатӣ новобаста аз мураккабиҳои фаъолияти касбӣ ба дастовардҳои муайян ноил гардида, имрӯз ба як мақомоти муқтадири ҳифзи ҳуқуқи кишвар табдил ёфта, қодир аст, ки аз ҳама гуна амалҳои номатлубу душманонаи дилхоҳ гурӯҳҳои ҷиноятпеша, ки ба амнияту суботи дохилии давлат, ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва умуман зиндагии осудаи мардум хатар эҷод мекунанд, ҷилавгирӣ намояд. дар қисмати дигари ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик дар вазъияти тантанавӣ як қатор кормандони соҳа ва собиқадорони милитсия барои хизмати софдилонаю шоён бо ифтихорнома, медалу нишонҳо ва рутбаву вазифаҳои нав сарфароз гардонида шуданд. сипас аз ҷониби ҳунармандони шуъбаи ноҳия саҳнаҳои ҷолиб аз рӯзгори кормандони ин ниҳод ва барномаи ҷолиби консертӣ иборат аз суруду таронаҳои тараннумгари меҳру садоқат ба ватан, волояти қонун, зиндагии орому осоиштаи сокинони мамлакат, пойдорию устувории ваҳдату истиқлолият ва сарҷамъию ободкориҳо буд, пешкаши ҷамъомадагон гардонида шуд. бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар таърихи миллату давлат саҳифаи наве кушода шуд, ки дар он мардонагию далерии шарафу номуси ватандӯстӣ, ҷонбозиву корнамоиҳо ва садоқат ба касбу савганди кормандони милитсия бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. дар шаҳрҳои Исфара ва Конибодом ҳам ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик чорабиниҳо доир гардиданд. бахшида ба рӯзи милитсия дар қасри фарҳанги шаҳри Исфара ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар ҷараёни он роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷомеаҳои меҳнатӣ, ҳайъатҳои шахсии шуъбаҳои якум, дуюм ва сеюми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Исфара, собиқадорон, иштирокдорони таҳкими сохти конститутсионӣ ширкат доштанд. раиси шаҳри Исфара бо баробари изҳори таҳнияту муборакбодӣ ба ифтихори ҷашн, таърихи таъсис ва ташаккулёбии мақомоти корҳои дохилии кишвар, нақши он дар таҳкими истиқлолияти милливу давлатӣ ва фазои осудаву ором дар кишварро тазаккур дод. зимнан гуфта шуд, ки кормандони милитсия дар давраи соҳибистиқлолии давлатӣ санҷишҳои сангину ҷиддиро паси сар намуда, дар таъмини амнияти давлату миллат саҳми арзанда гузоштаанд ва борҳо исбот намудаанд, ки барои онҳо арзишҳои ватан, истиқлолият ва ваҳдат волою муқаддасанд. дар ин радиф саҳми мақомотҳои корҳои дохилии шаҳри Исфара дар ҷоддаи мубориза алайҳи падидаҳои нави ҷинояткории муташаккил аз қабили терроризму экстремизми динӣ,
куштор ва ғоратгарӣ зикр гардид. дар ҷараёни ҷамъомади мазкур ҳамчунин аз ғамхории доимии мақомотҳои давлатӣ дар самти фароҳамории шароити созгори корӣ ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ёдоварӣ карда шуд. баъдан дар вазъияти тантанавӣ ба як гурӯҳ кормандон ва собиқадорони соҳа барои ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, садоқат ба ватану миллат, пуршарафона иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ ва иштироки фаъолона дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ сипоснома, рутбаҳои навбатӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. барномаи ҷолиби идонаи фарҳангӣ анҷомбахши чорабинӣ гардид. дар шаҳри конибодом ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри конибодом ҷаласаро ҳусни оғоз бахшид. сипас раиси шаҳр бо суханони табрикотӣ баромад намуда кулли кормандони милитсияи тоҷикро бо ин рӯз табрик гуфта дар иҷрои вазифаи пурмасъулият, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва дар ҷоддаи пешгирӣ кардан ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ комёбиҳо орзу намуд. мафсуф зимни суханронии худ аз ҷумла қайд кард, ки милитсия яке аз шохаи тавоно ва нерӯманди ҳар як давлат буда, оромии сиёсӣ, низому тартиботи ҷамъиятиро дар ҳама давру замон таъмин менамояд. милитсияи тоҷик аз оғози фаъолияти худ дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, такмили қонунҳои амалкунанда ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ роҳи пуршараферо тай намудааст. ӯ ҳамзамон аз хатарҳои ҷаҳони имрӯз ёдовар шуда, милитсияро дар муқобили ҳама гуна ҷиноятҳо мақомоти фаъол ва қудратманд номид. сипас бо қарорҳои раиси шаҳри конибодом ва фармони сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри конибодом, як қатор кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бо ифтихорномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, рутбаҳои махсус ва мукофоту тӯҳфаҳои хотиравӣ мукофотонида шуданд. суруду таронаҳо дар иҷрои санъаткорони шаҳр анҷомбахши маҷлиси тантанавӣ гардид. аз санаи 16 ноябри соли 2016 инҷониб мардуми шарафманди тоҷик ба хотири арҷгузорӣ ва эҳтиром ба мансаби олии давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун рамзи садоқат ба ватан, президент ва миллат рӯзи президентро бо шукӯҳ ҷашн мегиранд. дар ин замина таҳти унвони иҷлосияи 16 шӯрои олӣ василае дар роҳи бунёди давлати навини тоҷикон дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши илмию фарҳангӣ баргузор гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. зимни суханронӣ ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон эмомалӣ насриддинзода зикр дошт, ки иҷлосияи тақдирсози 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба шаклгирии давлати тоҷикон замина гузошт. халқи тоҷик аз он рӯзи саиду фархунда ва фирӯзу нусратбахш то имрӯз таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон комёбиҳои беназирро ба даст овард. таъкид рафт, ки иҷлосияи 16 шӯрои олӣ аз он ҷиҳат воқеаи таърихист, ки маҳз он ба беҳокимиятии давлату ҷомеаи мо дар он рӯзҳои пурфоҷиа хотима бахшид ва ба саҳфаҳои таърихи миллат бо ҳарфҳои зарин дохил гардид. таъкид шуд, ки ҳамасола санаи 16 ноябр якбора ду рӯйдоди муҳими тақдирсоз, яке рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигаре баргузории иҷлосияи 16 шӯрои олӣ ҷашн гирифта мешавад, ки ин ду ҷашн ба ҳам тавъам буда барои бунёди давлатдории миллӣ ва халқи тоҷикистон аҳамияти бараъло бузург дорад. дар воқеъ иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистонро иҷлосияи тақдирсоз меноманд. дар воқеъ ин барои миллати тоҷик як сарнавишт, як тақдире сохт, ки роҳи ояндаи миллатро рӯшан ва барои ҷаҳониён муаррифӣ намуд. ва имрӯз мо аҳли сокинон ва аҳли ҷумҳурии тоҷикистонро зарур аст, ки санаи 16 яъне иҷлосияи 16-ро муҳтарам бишуморем ва аҳамияташ барои мо он аст, ки имрӯз дар таърихи сиёсии давраи навини ҷумҳурии тоҷикистон як санаи нав бо номи 16 ноябр зуҳур кард ва дар таърих ин бояд ба хати зарин навишта шавад. барои чӣ? барои он ки дар ин рӯзи 16 дар ин иҷлосияи тақдирсоз ҳамчун раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон интихоб гардид ва аз ин сана кашфи ин чеҳраи муҳими сиёсӣ дар сарнавишти халқи тоҷик дар тақдири меъмадаи он нақши ҳалкунанда бозид. ба ҳамин хотир имрӯз арҷгузорӣ ба ин сана ҳамчун рӯзи президент ки қабул гардид барои мо мояи ифтихор аст ва мо бояд ин рӯзро чун аз идҳои дигари касбиямон бештар эҳтиром гузорем, қадр намоем ва дар доираи бисёр васеъ ва
муштарак мо ин рӯзро таҷлил намоем. мо дар арафаи рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ки бисёр ҳам як нақши таърихӣ дорад дар раванди давлатдории мо. ман дар ҳамин замина гуфтанӣ ҳастам ки собиқ дабири кулли созмони милали муттаҳид кофи анна дар як баромади худ гуфта буд ки имрӯз роҳбарони ҷаҳон аз сулҳи тоҷикон ибрат бигирад ки дар он замина маҳз роҳбарии президенти маҳбуби мо муҳтарам ҷаноби олӣ аст ки маҳз имрӯз ҷаҳониён метавонанд ки барои барқарор кардани сулҳу субот дар кишвар аз минбарҳои бонуфуз ишора мекунанд ки тоҷикон тавонистанд ки дар як муддати кӯтоҳ сулҳу суботро барқарор кунанд. раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон рудобаи мукаррам зимни суханронӣ иброз дошт ки маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дигаргуниҳои назаррас ба вуҷуд омаданд. ӯ афзуд ки барои таъмини сулҳ ва барқарор намудани инфраструктураи давлат иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон барои халқи тоҷик нақши тақдирсоз бозидааст. тазаккур дода шуд ки дастовардҳои бузурги истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, пешрафту шукуфоӣ, ваҳдату ягонагӣ ва обрӯву нуфузи Тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ, созандагию бунёдкорӣ, ин ҳама самараи заҳмату талошҳои шабонарӯзии фарзанди фарзонаи миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ходими давлатӣ Рафиқа Мусоева зимни суханронӣ зикр дошт ки иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон аксулъамали алайҳи зӯроварии дохилӣ ва фитнаи хориҷӣ буда вокунише дар муқобили андешаҳои таҳмилӣ аз кишварҳои хориҷӣ ба мо боргардида маҳсуб меёфт ва аз ҳама асосӣ сароғози марҳилаи нави ихтиёрдории қудрат дар таҳия ва раҳандозӣ шудани низоми сиёсии новобаста ва мустақил дар ҳудуди кишварамон арзёбӣ мешуд. бинобар ин аз хориҷи мамлакат ба мо ҷангро таҳмил намуданд ки 10 солаҳо давлати миллии тоҷиконро аз рушди ҳамаҷониба боздошт ва хисороти азиме ба бор овард, аммо бо ибтикору кӯшишҳои президенти кишвар пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳҳои рафъи муноқишаҳо ва баргардонидани фирориён аз марзи кишварҳои ҳамсоя татбиқ гардида якпорчагии давлат ва масъалаи ҳастиву нестии миллати тоҷик бо натиҷаи мусбат ҳал гардид. дар доираи истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Кадучии ноҳияи Восе корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъати тоза касб мекунанд. айни замон мунфаршкунии роҳи Кадучи ғалазор идома дорад ва сокинону ташаббускорон мақсад доранд то оғози сардиҳо қисмати аввали роҳро мунфарш намоянд. давоми як соли охир дар ҷамоати деҳоти ба номи Мирзоалӣ ва Соҳиноҳияи Восе корҳои ободонию бунёдкорӣ ва созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъати тоза касб намудааст. дар ин ҷамоати деҳот аллакай як қатор иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шуда, сохтмони иншооти дигар идома дорад. дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳи ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли ҷамъаҷагии Мирзоалӣ ва Исф 20 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки дар соли 2024 8 иншоот пурра ба истифода, ҳоло 4 иншооташ пурра истифода дода шудааст. то моҳи охир мо тасмим гирифтем ки боз 4 иншоот дигара ба истифода диҳем. боз дар ҳамин 20 иншооте ки мо чиз карда будем, бо 2-3 иншооти дигар илова шудааст. сохтмони роҳи деҳаи Ғалазор ва роҳи Кадучӣ. сокинони деҳа рушду нумӯ ва корҳои ободонию бунёдкориро самараи сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат ва истиқлолияти давлатию сулҳу суботи сартосарии кишвар унвон мекунанд. дар ин деҳа ҷамъияти ташаббускор ташкил намуданд ки моҳе як бор ҷамъ омада барои бартараф намудани мушкилоти сокинон даст ба коранд. ҳаминак баъди мунфарш намудани як қисми роҳҳои байни деҳаи Кадучӣ ва мунфаршкунии роҳи Кадучӣ Ғалазор оғоз намуданд. деҳаи Ғалазор дар ҷамоати деҳоти Мирзоалӣ ва Исф буда дар кӯҳистон ҷойгир аст ва роҳи ин деҳа бо сабаби солҳои тӯлонӣ таъмир нагардидан валангор шудааст. бо ин роҳ инчунин сокинони ду ҷамоати деҳоти ноҳияи Темурмалик равон мекунанд. ҳоло бо ҷалби техника ва мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия баъди тахту ҳамвор намудан мунфаршкунии роҳро идома дода истоданд. имсол дар ноҳия 6 километр роҳ бо ёрии соҳибкорон вазорати нақлии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати маҳал мунфарш карда шуд. 3 километр роҳ сангфарш шуд. айни ҳол дар роҳи Кадучи Ғалазор ба масофаи 1.5 километр роҳ асфалтпӯш карда шуда истодааст.
дар кор 32 аз 30 та кормандон 8 та техникои вазорати нақлиёт ҷалб кардем. дар роҳи байналмилалии душанбе кулоб кулма 3 маротиба таъмири ҷорӣ гузаронем дар масофаи 42 километр. дар раҳои маҳаллӣ таъмири ҷорӣ гузарондем. раҳои ҷумҳуриявӣ қариб ҳамаи раҳои ҷумҳуриявӣ мунфаш карда шудааст. дар сохтмони роҳи мазкур гурӯҳи ташаббускор бо роҳбарии адиб Садриддин Ҳасанзода ва дигар соҳибкорону сокинони деҳаи Ғалазор саҳм доранд. сокинони деҳа миннатдории хешро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия баён месозанд. иброз медоранд, ки фарзандони ҳамин ҷамоат Мирзозода Азизулло, Гурез Азим, Иброҳим Туманов, Искандари Носир ва бозчанди дигар саҳми арзанда дар мунфаршкунӣ роҳ гузошта истодаанд. мо сокинони деҳаи Ғалазор мақсад гузоштем, ки бахшида ба 35 солаги истиқлоли давлати Тоҷикистон роҳи деҳаи Ғалазорро то деҳаи Кадучӣ мунфарш кунем. айни замон мо 1 километр мунфарш мекунем, дар оянда боз идома медиҳем. дар ин кор ба мо соҳибкорон ва вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмаки худро расондаанд. дарозии роҳи мазкур аз деҳаи Кадучӣ то деҳаи сартези ноҳияи Темурмалик 20 километрро ташкил медиҳад ва дар навбати аввал қисми поёнии роҳро мунфарш менамоянд. дар оянда баъди пурра мунфарш гардидани роҳ равои сокинон ба деҳаи Ғалазор ва ноҳияи Темурмалик осон хоҳад шуд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Восеъ барои барномаи Навид. пахта ҳамчун ашёи хом барои амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар саноати кунонӣ бо сурати мамлакат нақши муҳим мегузорад. барои рушди бештари ин бахш барзгарони таҷрибадор якҷо бо олимону мутахассисони соҳа кӯшиш менамоянд, ки олимону филиали институти зироаткорӣ дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон барои ихтироъ ва таъминоти хоҷагиҳо бо тухмиҳои гуногуни баландсифат талош доранд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. филиали институти зироаткорӣ дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон дар ихтиёри худ 237 гектар заминҳои корами обӣ дошта, самти аслии фаъолияташон ба офаридани навъҳои нави тухмии маҳинахт, миёнанахт ва маҳсулоти гуногуни тухмии зироатҳо равона гардидааст. ба иттилои масъулини соҳа дар майдони беш аз 90 гектар навъҳои гуногуни пахта барои истеҳсоли навъҳои нави тухмӣ парвариш шудааст. соли ҷорӣ дар шӯъбаи селексияи пахтаи миёнанахт аз 22 нави пахтаи миёнанахи ҳам ватанию ҳам хориҷӣ қитъаи намоишӣ тасвир карда ва ин мақсад буд, ки ба хоҷагон нишон диҳем, ки кадом навъҳои ватанӣ ё ки хориҷӣ ба минтақаи мо ба иқлими мо мутобиқ аст. маълум гардид, ки навъҳои ватании худамон аз навъҳои хориҷӣ хело бартарӣ доранд, аз ҳисоби ҳам осилнокӣ, ҳам аз ҳисоби пешпазӣ. бози мо дар қитъаи намоишӣ ҳузур дорем, ки дар ин ҷо 22 та нави пахтаи ҳам ватанӣ ҳам хориҷӣ ки шудагӣ. иншабурӯз дар қитъаҳои озмоишии филиали мазкур ҷамъоварии пахтаи навъи маҳинахт, миёнанахт ва дигар навъҳои пахтаи хориҷӣ идома дошта, бо ҷалби сокинони маҳаллӣ қисми зиёди он ҷамъоварӣ гардида, ки барои ҳам ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ ва ҳам таъмин намудани бозорҳои дохилӣ бо пахтаи хушсифати ватанӣ ва хориҷӣ мусоидат менамояд. айни замон дар филиал ҷамъоварии ҳосил идома дорад, ки мана чинаки якумро ба анҷом расонида ба чинаки дуюм шурӯъ намуданд. ҳосил оли дар қитъаҳо хело бисёр аст. ҳаракат дорем ҳосили дар замин будаги чинда ба давлат супорем, ки мана чиқор мебинед ҳосили пахта ҳоли ниҳоят бисёр аст, ки мо ҳаракат дорем, ки ба ин як ҳафтаба ин пахтаи чинда ва заводҳои пахтасупорӣ супорем. мутахассисони филиали институти зироаткорӣ дар вилояти Хатлон баъд аз ҷамъоварии кишти аввали маҳсулоти кишоварзӣ дар кишти тирамоҳӣ ҷиҳати самаранок истифода бурдани ҳар як қитъаи замин дар майдони беш аз 12 гектар 6 навъи нави тухмии ҷав ва гандумро кишту парвариш намуда истодаанд. тавре иттилоъ дода шуд, баъд аз мутобиқ намудани навъҳои нави тухмӣ ба иқлими кишвар ва санҷишу озмоишҳо ба дигар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди вилоят барои кишт ва парвариш дастрас карда мешавад. мо олимони мутахассисони филиали институти зироаткорӣ имсол дар кишти тирамоҳӣ тасмим гирифтем дар қитъаҳои таҷрибавии институт, аз он ҷумла
12 нави гандум ва киш намудем. аз он ҷумла 6 тоаш ватанӣ ва 6 тоаш хориҷӣ мебошад. аз ғаладонагиҳо бошад 6 навъи ҷав дар ин иқтидои таҷрибавӣ гузаронида шуд. дар айни замон нашнамоии ғаладонагиҳо аз он ҷумла гандум ва ҷав хеле хуб баромонда шудааст. навъҳои гандум бошад нави наврӯз, садоқат, ормон, файзбахш, тоғрал 150, фарҳод 60. аз навъҳои хориҷӣ бошад басербай, краснодар 99, краснодар 909 ва ясаул иришка киш карда шудаанд дар иқтидои таҷрибавии узмунҷӯ. бо боварӣ метавон гуфт ки мутахассисони соҳа бо истифодаи дурусти агротехникаи кишт парвариши навъҳои нави тухмии гуногунро ба роҳ монда ҳам бозори дохилӣ ва ҳам бозори хориҷиро бо маҳсулоти кишоварзии хушсифат таъмин хоҳанд кард. гузориши муҳаммадризо шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бохтар. дар пойтахти мамлакат даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китобас ҷараён дорад. дар ин даври озмун бештар аз 500 нафар ғолибони марҳилаҳои қаблӣ ширкат варзида донишу заковати худро манзури аъзои ҳакамон мекунанд. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбати барнома. соли шашум аст ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар кишвар бо иштироки дӯстдорону алоқамандони зиёди китоб баргузор мегардад. феълан дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе даври ниҳоии озмун бо иштироки 540 нафар ғолибони марҳилаҳои қаблӣ ҷараён дорад. дар 5 толори китобхонаи миллии тоҷикистон аз рӯи номинатсияҳои гуногун аз ҷумла адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назм, эҷоди наср баргузор гардида истодааст. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик иштирок мекунам. тӯли 3 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ иштирок мекунам. таи 2 соле ки иштирок кардам то даври ҷумҳуриявӣ омадам ва сазовори ҷои ифтихорӣ гардидам. азбаски 3 сол аст иштирок мекунам, тарс камтар буд ва тайёриҳо хуб буданд. ба таҷрибаҳои гузашта такя карда боварӣ дорам ки имсол ҷо мегирам. миннатдории худро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон тамоми шароитҳоро фароҳам овардааст то ки мо дониши худро сайқал диҳем ва ба ватани азизи худ хизмат намоем. асоси зиндагонӣ хоку об аст ва боду оташ асту офтоб аст, валекин ҷанбаи фарҳанги ҳар халқ китоб асту китоб асту китоб аст. дар соли 2020 дар номинатсияи адабиёти бачагона иштирок варзида дар даври ҷумҳуриявии он сазовори ҷои дуюм гаштам. ҳоло бошад дар даври ҷумҳуриявии адабиёти классик иштирок варзида истодам ва умедворам ки сазовори ҷои намоён мегардам. воқеан китоб дӯсти наздиктарини одам ба ҳисоб меравад, чун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд, китоб аст ки бо нури донишу маърифат роҳи мардумонро равшан сохта, боиси пойдории таърих, забон, фарҳанг гардидааст. яъне китоб дӯсти наздиктарини одам ба ҳисоб меравад. хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳати ҳасту ҳаргиз озоре нест. طول چند سال است که با شاگردانم در همین آزمون اشتراک میکنم. خیلی خرسند هستم که پیشوای ملت جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی چنین آزمون ها رو برای خوانندگان برگزار نموده است و خوانندگان در اینجا اشتراک میکنند، فکر و اندیشه های خود رو بیان میکنند و این نشانه سرجمی، متحدی و دوستی بین کودکان رو بازم با اعتمادتر میکند و من خیلی خرسند هستم که طول چند سال با شاگردانم در همین آزمون اشتراک میکنم. این از آن شهادت میدهد که در تاجیکستان دوستی و رفاقت همه وقت بوده است. تاجیکان مردم با ننگ و با ناموس و با کتاب به وایه رسیده هستند
нишонаи тоҷдорияшон маълум аст, сару кор бо китоб доранд ва ман хеле хурсанд ҳастам ки дар ҳамин озмун иштирок менамоям. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, чун анъана ҳамасола бо ҳадафи баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанигардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар доир карда мешавад. воқеан баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар миёни қишрҳои гуногуни ҷамъият ҳамовозии амиқ пайдо кард ва сол аз сол теъдоди довталабони ин тадбири зеҳнӣ беш аз пештара рӯ ба афзоиш дорад. дар даврҳои ибтидои озмун дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳазорон нафар иштирок варзиданд. гузориш аз ноҳияи Рашт. аҳдиябону хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 деҳаи навдии ноҳияи Рашт аз миёни 31513 нафар хонандаи муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт яке аз он нафарони фаъоле мебошад ки чандин марҳилаҳои шадиди рақобатро дар минтақа тай карда ба даври ҷумҳуриявии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст рохат пайдо кардаасту ин навбат барои рақобати шадидтар ба душанбе меравад. ӯ барои сазовори зинаи намоён шудан дар даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур амиқан ҷаҳду талош дорад ва мекӯшад ҳар дақиқа вақти худро самаранок истифода барад. чӣ гуна аҳдиябону Мирзо Ҳомидова иброз дошт, чандин сол аст дар озмуни мазкур дар номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ иштирок дорад. طول 6 سال می شود که من در این آزمون اشتراک کردم و سزاوار جایهای نمایان گشتم. هرچند که سزاوار جای اول نگشته باشم، لیک در آزمون‌های می‌بعد می‌خواهم جای اول را اشغال کنم. من از نام خود و از نام تمام گلدختران این مؤسسه می‌نداری خود را اولا به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما جوانان نورسان چنین آزمون‌ها را فراهم کردند و ما می‌توانیم با سربلندی کامل در این آزمون‌ها همساله اشتراک ورزیم. در برابر اهدیت چندین نفر خوانندگان مؤسسه در آزمون المپیاداها، چورابینی‌ها و مسابقه‌های ورزشی پیوسته اشتراک فعال نموده سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. سال گذشته طالب علمان مؤسسه در آزمون‌های سطحی جمهوریوی اشتراک نموده در دور جمهوریوی سزاوار جایهای نمایان گردیده بودند. راهبریت مؤسسه و آموزگاران از دستاورد شاگردان در آزمون المپیاداها همیشه جانبداری نموده پیوسته می‌کوشند در بلند برداشتن دانش و ملکه طالب علمان سهمگذار باشند. لازم به یادآوری است که گیرندگان استیپندیاهای پرزیدنتی و رئیس ناحیه نیز در مؤسسه مذکور کم نیستند. خوانندگان ما در آزمون المپیاداهای سطحی داخلی و بین‌المللی اشتراک می‌نمایند. ما در مؤسسه تعلیمی گیرندگان استیپندیای رئیس ناحیه و پرزیدنتی کم نیستند. همه ساله برای به دست آوردن استیپندیای پرزیدنتی از مؤسسه خوانندگان جایهای نمایان را اشغال می‌نمایند. مؤسسه تعلیمی ما برای بالا برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان تمام امکانات‌ها را استفاده می‌برد. من عظیما و سرمناس گیرنده استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همه‌ساله با مکتب‌های میانه و عالی برای هوسمند کردن خوانندگان استیپندیاها روانه کرده می‌شوند که این استیپندیاها برای هوسمند شدن آنها روانه کرده شده باعث این می‌شود که آنها علم و معرفت آموخته در آبادانی محل سهم خود را گذارند. من با اسم خواننده صنف نهم میباشم. من یکی از گیرنده استیپندیای پرزیدنتی به حساب میروم. ما دختران کوهستان میخواهیم در مکاتب عالی داخل و خارجی کشور تحصیل کرده در پیشرفت دولت و ملت سهم خود را گذاریم. چون دهه 90 از مرکز ناحیه در مسافه نه آنقدر دور جایگیر است، خوانندگان از تمام امکانات میتوانند استفاده برده سویه دانش خود را بلند بردارند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 کلانترین مؤسسه تعلیمی در ناحیه رشت به حساب رفته، در آن زیاده از 1200 نفر خواننده از دهه‌های نزدیک دهه 90 جماعت دهاتی 90 به تحصیل فرا گرفته میشوند. در برابر آموزگاران سابقه‌دار و کهنسال، آموزگاران جوان نیز میکوشند در برابر تعلیم به شاگردان از مخزن دانش آموزگاران سابقه‌دار چیزی آموزند. چون همساله با در نظر داشت افزایش اهالی خوانندگان صنف اول زیاد میشوند، راهبریت نیز تلاش دارند شماره آموزگاران جوان را در مؤسسه زیاد نمایند. در این جامعه آزاد ما در این فیض صلح و استقلالیت فرزندان ما چخیل ترقی یافته با سواد با فهم به وای رسیده ایستادند و علاقه در دل آنها مهر کسب آموزی، مهر آبادی به وطن، مهر دوستداری به معلم و معلمه و پدر و مادر علاقه زنده گردیده است. علاقه آنها حس میکنند که
дар ҷомеа мо ҳам ягон нафаре ҳастем ки ҳисси худро гузорем. омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ низ талош доранд таваҷҷӯҳи хонандагонро ба китобу китобхонӣ ва иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, илм, фуруғи маърифат ва дигару дигар зиёд намуда, ба ин васила шумораи иштирокчиён ва ғолибони озмунҳоро аз байни толибилмон зиёд намоянд. Хонандагону омӯзгорон баргузории чунин тадбирҳои роҳбарияти олии кишварро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуда қайд карданд, ки баргузории озмунҳои мазкур василаи хубест барои ҳарчи бештар ҷалб кардани хонандагон ба китобу китобхонӣ. масъулин мекӯшанд соли оянда шумораи иштирокчиёни озмуну олимпиадаҳоро аз муассиса бо роҳи роҳандозӣ намудани соатҳои дарсҳои иловагӣ 100% зиёд намоянд. дидед бачаҳо ки аз ҳарфҳои бурида ана ҳамин калимаҳо сохта шуданд. در شهر خوجند استقبال غالبان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت با شهامت مخصوص برگزار گردید. ضمن پذیرایی خوانندگان که تعدادشان به 7 نفر میرسد گفته شد که برگزاری این گونه آزمونها در بیدارسازی شوق و رغبت نورسان و جوانان بابت از خود کردن علمهای گوناگون مساعدت فعال کرد. شرح بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در میدان پرچم جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند مراسم استقبال تنتنوی غالبان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار گردید. 7 نفر خوانندگان شهر خوجند: حبیب الله اچیلوف، محصل لیسه فیزیک متماتیکی رقم 1 به نام اکادمیک محمد آسیمی، اکبر جورایف، خواننده مکتب تحصیلات عمومی رقم 17 در نامیناسیون تکنولوژی اطلاعاتی مقام دوم، ابوبکر شامیر سیدوف، خواننده مؤسسه تعلیمی غیردولتی به نام پیلوتوف در نامیناسیون اختراعکاری و نوآوری، افتخار قادیروف و میرزا بهادر رحمتوف، محصلین لیسه فیزیک متماتیکی رقم 1 به نام اکادمیک محمد آسیمی در نامیناسیون‌های فیزیک و تکنولوژی‌های اطلاعاتی، محمد جان اولیموف، خواننده مکتب تحصیلات عمومی رقم 5 در نامیناسیون تکنولوژی اطلاعاتی و آرون کریموف، خواننده مؤسسه تعلیمی غیردولتی احیای معنویت در نامیناسیون بیولوژی مقام 3 را کسب کردند. سردار ریاست معارف ولایت و مدیر شعبه معارف شهر خوجند غالبان را با این دستاورد تهنیت گفته تاکید داشتند که آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت سال 4 است تحت سرپرستی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد باز هم بیشتر با آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی جلب کردن نوارسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران برگزار می شود. برگزاری همه ساله آزمون صحیفه نو در روند احیا نمودن عنعنه اجدادی ملت ما می باشد که به انسانیت سلسله نابغه ها را داده سطح دانش اندازی، تحقیقات و علم تاجیک را تا به سطح علم جهانی برآوردند. اطلاع داده شد که در دور جمهوریوی آزمون 570 نفر اشتراک نموده 132 نفر غالب دانسته شدند و صاحب جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند. در دوره ولایتی جای اول را گرفتند. در دوره جمهوری که زیاده از 30 نفر اشتراک شدند در نامیناسیون تکنولوژی جای دوم اشتراک کردند. طول این روزها در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت اشتراک کردم و خوشبختانه سزاوار جای دوم گردیدم در نامیناسیون اختراعکاری و نوآوری. اختراع پیشنهاد نموده من این یک سامانه اجتماعی بود که با نام مولانا تجه. این سامانه اجتماعی یک مخزن پره تمامی آثار نیاگان است و در آن سامانه ما تمام متدهای پسیخولوژی که امروز در سامانه اجتماعی ببینیم با استفاده آنها جوانان را جلب کردیم برای بسیارتر خواندن آثار نیاگان و همچنین استفاده ذهن سونی کردیم در این سامانه. میانه‌داری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم برای چنین سیاستی که پیش گرفتند که سیاست معارف پرورانه است. اصلا گرفت چنین آزمون ها محیط را میسازد، فضای را میسازد که برای دانش اندازی خیلی مفید است. با آموزگارانی که در آماده نمودن شاگردان سهم گذاشتند افتخارنامه و مکافات پولی سپارده شد. اینچنین والدینی که فرزندانشان در آزمون اشتراک نموده جایهای معین را اشغال نمودند با نشان معرفت پرور و افتخارنامه ها قدر گردیدند. در 4 سال برگزاری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت سال گذشته 1 نفر در نامیناسیون اختراعکاری و نوآوری صاحب شاه جایزه شد. آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت به عملی گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف روانه شده در فضای علمی و تعلیمی همچون پدیده نوی روند رشد تفکر تکنیکی مقام خاص پیدا نموده است.
ситорашиносони ҷаҳон асрори сайёраи зуҳраро кашф мекунанд. баъд аз солҳои зиёд онҳо сабаби пайдошави ҳалқаҳоро дар сатҳи ин сайёра маълум намуданд. дар Женева форуми соатсозӣ идома дорад. дар ин чорабинӣ навгониҳои соҳа муаррифӣ мегарданд. шарҳи бештари чанд хабар аз хориҷи кишварро дар саҳифаи навбатии барномаи мо бубинед. доираҳои ғайриоддии сатҳи зуҳраро истгоҳҳои худкори байни сайёравии Венера 15 ва Венера 16 ки соли 1983 ба сайёра расида буданд, кашф карданд. ҳалқаҳоро тесера меноманд, ки калимаи юнонӣ буда маънои сафолҳоро дорад. вале барои олимон чӣ тавр дар сатҳи зуҳра пайдо шудани ин ҳалқаҳо муддати тӯлонӣ асрор буд. дар маҷмӯъ тақрибан 60 тесера мавҷуд аст, ки ҳар яки онҳо номи олиҳаҳои қадимро доранд. олимони амрикоӣ маълумотҳои тесераи зуҳраро бо ташаккули